abathwele isidlula banani nabafundi izibongo zenkosi insikayezo kwathiwa kwenzeka webutho lokhanda mpevu kwacebekhulu umuzi wakwabheka umbango umatshiketsha asuka endondwane awela umanzi athengwayo awela ugigizane awela umphinyana awela uhobhozi awela unkwesi awela ikhukhu awela unondlazana awela ukhula ayiphikelele engwelezane athe sebuya esedla abantu enyawo umqonezelo wamadoda amabi alifulathele kamzimba bashona kwele kamagemegemi sizoyiphelele kwelasojiji kunompunyompunywana enkosi engenampondo abathe bayibamba yaphunyuka umqonezelo wamadoda amabili umagende veza lo sothile kwasidluhla umzonjanesa lo nguvuna izitha kwambokwazi bebethi kwaphume kwelasojiji ngoba sekuselusaka inkosi bayiqoqe nge-AK47 yenqaba ukuphuma kwabheka umbango usibhamsadla isotsha phansi kamayumbe dili zehlihla thi kubafazi bakajaha abafazi babekikeza bethi ncinci usefile ubheka imbeko uhlangana befundisi besizwe uNtuli wepostoli umthiyane eningizimu uGumedu Phehlitsho obizo phezulu phezu kwedibhe eceleni udube kwahlasa umnqa endondwane bathi kwakuyokhulekwa kwabheka umbango seledlula ifu lendlakadla nodlame kuyogeza umuzi wamakhosi akwacebekhulu thethelela mthetheleli ngoba uthethelela umagendevu uJoshua umzulu kamafalana othumele endulu umchitheni mathe nephoyisa umgadleni mathe wathi ucela ukuthi umefa abuyise ngcwatshobizo mathuna wisemkhulu thethelela mthetheleli ngoba uthethelela umthembeni imthethwa thethelela mthetheleli ngoba uthethelela ufondlo uthenakazi abhekisa umbhobho wesibhamu wabheka umbango yena wayiqoqa imali yokuthenga inhlavu nebhamu kokhona nomkhomo ehola impesheni Bye.